kila kudai shibiri umujile nungu wako uputange na mambo da unyungu pala ukawadidi mwake ngari wabili uli kutangwele bai nangu wako nini kudoba wakati woe tunakulekana mani ngari wabili bai wako hata ukatwala kutua mwa ula pala kukanadunga kwila mwa ula pala yelo unamadilika kandi munyu pala ikala haika imane kega nangu hele ni kuikana kwila hele bakumuji hali kandi lilo limo mananguleka kwa hiyo ndio pala hata kama unaona wala kuili yoe wako ndipande tu wale yoe lazima joka natokea na ndio maana wakati kwa mbono akuibadilisha na kuna fulani yesi na bilo alikilibadila kwa sababu pamoja atakulakana akaita na murijuti kumbe mwanyamani wako unipande mbegu ya yole mapakani pako na ndio maana ndio wangu tu jana mimi kwa tusonge ikaji yetu na ikajo ninakusababishia wako kukuisha babaya ikajo kwa utobo la Mungu wao tayari kukana alisababishia wako mwe matatizo ndio maana akija pala Musa kwa sababu la mnyati la Mungu sana utobo na mwako kila wakati na Mungu ndio basi wote na tushokisi ndio ukana wakoja niwewe kama janga na mimi kanti kwa waikani kwa hata wako kunakumbuka mwana na Mungu anaweza sana sikumeni wako ni kukanitsema kumoja Mungu ni kujua mwenendo wao ubadilishika wakengena ulika mwenendo wao ukaukawewa nao kaje kutwala pita utaba kunyata maana kenda tayari ukanyanga mbele kuipa kugaliko wako mwene Bwana Yesu asifiwe na ndio maana muone wa magamu naye abanaika muda wale kufuatilia chakili au yatenda mali mwata kuikala pepe na munaye kuomba mwana nipo kamwiguida malole lake halala malole lakala malangana kenda mwaji wa mangamungamu au waji ale mangamungamu kupitila ikani yako wapu wetu malangana uwalisia Bwana Yesu asifiwe uwalisia wako wako kumabakani muna mkuwa kumani kenga wako uwewana muna fulani kumua uwe ikani yako kwa hiyo nungu wetu wa kutuwa lipopota tulilele dinameni na ikani kumobola na ikani kubega ikawa kenga wetu watakatifu wa nungu tunatumila ikadidi yetu pakulata kunenda malobe ya kunyata ndipo pala kuwa katubalimu tuwenu